Il-ħamis komplew is-sessjonijiet ta' gvern li jisma' bir-raba' sessjoni kienet indirizzata mill-Ministru għall-Kompetittività u l-Ekonomija Marittima u tas-Servizzi Manwel Mallia. Huwa spjega kif dan il-Ministeru huwa mutur li qed imexxi l-ekonomija, dan għaliex jaqqat il-komponenti kollha li jagħtu spinta biex setturi tant importanti f'pajjiżna jkunu jistgħu jimxu l quddiem fosthom il-komunikazzjoni. Dan jixħed responsabilità għaliex kienet wegħda prominenti fil-manifest elettorali li Malta tkun min tal-aqwa fil-komunikazzjoni fosthom li tkun wieħed mill-ewwel Wi-Fi states. Rigward is-servizzi tal-4G, il-Ministru Mallia qal li aktar tard kumpaniji oħra ser ikunu qed joffru dan is-servizz fejn s'issa Malta qiegħda minn tal-ewwel f'servizzi effiċjenti dona u l-Ministru José Herrera li mexxew dan id-dekasteru qabel.